Galu Record Studio. Yonjou apre midi, internet am konekte. Son yon bel tizanj mta pral tombe. Sou profile yon te gen tan klike. Rapide vite li fè ti kèr am palpite. Nan fè konesans li dim ni soti potpe. Li se fam pe am li fè kèr am gen fierté. Li disi pou yavem se kay parè pou m'prezante. Te gen tan wè avè avenir am konte. Pou m'ale peyi a te gen tan bloke. M'pase yo kap pou yon transporte. Le mwive potpe sou mwen parè boute. Paske yo asou yo moto mwen debanke. Yo pat blem pou li paske mte pop. Konyam son produse, yes ma fe kon. Li ak yon bad man kap maltrete. Konya le li wèm se ten pese. Yo pat blem pou li paske mte pop. Konyam son produse, yes ma fe kon. Li ak yon bad man kap maltrete. Konya le li wèm se ten pese. Yo mandem ki sa m'fè nan vi pou mwen viv. Mwen di mwen ple metye mwen chwazi mizik. Yo mandem eske mizik ka pran son fi. Mwen di pa pose m kesyon non bakon plan pou famam. Yo rale chez an batayam. Yo relem bagouye, relem goyam. Tire roche de yon pou kase tetan. Yo rale chez an batayam. Yo relem bagouye, yo relem goyam. Tire roche de yon pou kase tetan. Yo pat vlem pou li paske mte pop. Konyam son produse, yes ma fe kon. Li ak yon bad man kap maltrete. Konya le li wèm se ten pese. Yo pat vlem pou li paske mte pop. Konyam son produse, yes ma fe kon. Li ak yon bad man kap maltrete. Konya le li wèm se ten pese. Wow, Galu Record Studio.